Poštovane dame i gospodo, dragi koleginici i kolege, velika mi čast i zadovoljstvo što mogu tušno sa vama i da vas pozdravim u ime predsjednika sindikata Miliša Vidovića, koji nažalost nije ovdje zbog porodičnih obaveza. S obzirom da je Igor i koleginice možda sve rekli, tekst mi je uzet, tako da bih pozdravio sve ove kolege, kolega koji su dali nesebičan doprinos i zalaganje u službi i uručujem ove pakete koje smo, kako je kolegica rekla, dožili ministru. Nebojša Nitić. Jovica Milenković. Zoran Lapaj. Dragan Lilić. Nebojša Popović. Imamo još pakete za kolegu Mladena Šipku, ali kolega trenutno nije tu, pa kolega Igor će daži. Hvala lepo.